Yesu Kristo ndakame yaku utonyo wa kila kindu ndakame yaku utonyo wa kila kindu na vaikindu yulu nandike ka kwema na vaikindu yulu nandike ka kwema na ndakame suni dhambatia kila kindu bate kwemwa na ndakame suni dhambatia kila kindu bate kwemwa ndatike sutu ibayu Tale ndakame su idhambi ala mena thina tale ndakame su idhambi ala mena thina ikitesia kila mundu na kila cha emie nina bingwa isitwa ya Yesu Kristo amwene maobiwe ni satani nelama kwenda kosa utangiyo satani akaja baikitumi ona bagutu wane baseo ukekalanga ubuno baseo lakini satani endoto yaya mpaka tukwiye naini tike nalecha utangiyo kwa onde isitwa ni ya Yesu Kristo ndateke sutu nalecha utangiyo isitwa ni ya Yesu Kristo nala mobiwe ulo mobete nina mwoba na mathasiamo medho atangiwa eu isitwa ni ya Yesu metekele na makikia anye nenguitekela na ngikia na utangiyo nualika kwaku na nualika kwakwa kwacha enda kulakwe muthukumi wangaika na muthenya wa uthaithi ukamutavio tangiyo nunakubikie nochumbula iko manoni isitwa ni ya Kristo Yesu ni watangiwa amina amen tukunanganisi Yesu moko Sandeni sana mitambo suni ya Adhiani FM ni twalikandini wa isani ya kadatu saa 6:33 endeta wa Archbishop Dr. Rafael Kituva wa kanisa wa GNCA na indi ni kwatia indi ni wa mukwatini salatu tena ukwatini kusilaini ngaliko ni tu ya Facebook. Asanteni sana chalo mulingi mbia ngaliko siya bandu wetu wa mbubo indi ndio tukwatini sa mitambo ni ya Adhiani FM ngaliko siya mbubo ni miho kenda na muonza katono muonza yes ngaliko siya mbubo ni 97.7 kwa uindi ikia isu na ni kwatia indi maono ni medho mesa wasawa frequency itu ya miongo kenda na inya katono muonza ngaliko siya Mombasa Road yende na udhinikiwa inda ndondala ngaliko siya Kibwezi ngaliko siya Makenu ngaliko siya Kuyambo Inzao ngaliko siya bandu wetu wa muritu wa ndinga ngaliko siya Machinery ngaliko siya Kuya Isungulu ni thange isio ni siya kikumbulia edio kikumbulia yulu ngaliko siya Emali ni miongo kenda na muonza katono muonza indi twende na udhinikia miongo kenda na inya katono muonza ini sindi ngaliko siya na issue na mondo asini medho maisi wenesa Pastor Fred Moyanga ngaliko siya Mutomogi tui embea I'm getting you loud and clear ngede siya adhokumi asumangai